Makhosi sa le bona ka le ka mala Jesu Kriste wa thena mo pholosi wa thena le hodimo modlozi wa thena le matlozi ya thena amakhosi ithime nkulunkulu elefathini ke boya emothong ka izinto sesenzakala nje zamangasa ake kwazi ukuthi kwenzakala awuna team enkulu ufana le Chiefs ekatliwang kanje ke boya emothong la manje ke boya emothong ugogo wala kade shama thambakho to my surprise nkinga ke thina za supportera ma player le coach abana nkinga ba dlala ba enzani thina ma supportera asikhona ukuzikilela sechila fetse thina he baba bathandaza la win baba mabhizi ka Adamu le Eva baba mbabi ene wethi silemukile ukuthi makhosi amaningi bajola le mapirate ene mapirate abalemukile ukuthi babajiwe mina nendoda ka Adamu le Eva sitlisiwa ke mapirate asijola lona le Sundowns sitlisiwa ke ho karolo khosi wajola le pirate ukwazi ukuthi team athina ngeke siwine ngeke iphinde win kari senzo sikilela bona bathi asingene mona bathi asingene ene monke ke ene ntongo futhi ne ma player abayenza zonke basefuna kuri bayenza zonke basokhona ba practice mama fika lapha stadium because wena izolo vole busy la Adamu le Eva kuri khona bona shabalala aza ka ball zipalazela aragele kwa ke matimoni ke mobi olo wa izolo wakho we wasekamereni yakho uboyenza ene ntongo thina sathandaza ka sekerese aselala sathandaza nkulunkulu sisa sihlopha sathina man sihle sikhukhuni sibe sihle Polokwane City ho fika thina sibona si clean masifika lapho wasehaka ene wakwazi ukuthi bolo busy le Adamu le Eva wasehaka e stadium usinika sasebhathe sakho makhosi asiyekeleni ukuchila fala abantu awaphuloswa man kuri muthu akho ukuzikilela fela akho nokuzikilela fela for 1 week kuti Chiefs win 1 week fela asekhona uzikilela inkinga ukuthi sijola leba yena anandaba bahlale ku position 2 ufaka wena zebhati ukuthi sike sakela ku top 8 manje senze sidlala le Polokwane City sibhize ka ma calculation marumo kalantseke bayitla amazulu eke yatla ke pirate hey bale bakangena lapha chipa ifeditho dala ezikakhona ngena mo 34 points sibhize ka ma calculate and ma calculator ukuthi sifikela ke zinkinga zathina ke zona izinto zathina ke zona sesenzanga kanje kana sibhize la ka ba Adamu Eva ebusuku sachila fala kacela nikeza umuntu wakho kufika ka check kusasa sifuna 5 days of fasting ungabambi umuntu wakho sifuna kungena ku top 8 bafethu sika wara ka bo amazulu thina senze siwine game yathina Polokwane City mara sika siwine ole busy le pirate lakho akunikeza zebhathi bafethu asiyekelele ukuchila fala bani asiyekeleni asimakhosi kacela hello ndoda wakhe le pirate ulala ka stove ulala ka pocket wena lo girlfriend takho ro mfazi wakho ke le pirate or ke Sundowns me bra from kusasa la utamo thanga se pijama se o se fake ka loko o se ke bo mo sontela ho ka ba le ka sela e kanteni se ka se ngene top 8 se tlesiwa ke ma supportera a sa khona ukuzikilela ska bana ke phuma ikudumela kanje ka abile ake kahle meke mangala ro mara team ya thina mane kono dala wa isata se tsheswa ke ma supportera lo re bona ebusuku hethi se na se thandasa bona ba busy ka Adamu le Eva ba fika ko stadium ba se haka ba se nika sa baptism sa tšiwa kenezo le phumile repent makhosi repent yekelani Adamu le Eva uzombona after Saturday singenele ku top 8 as a belief ka le kama la Jesu le motlozi le matlozi a thina tanko Three games times 3 9 31 Jesus
Love sekuphela 2 hours lokhu calculator lesting ngama points. Love fanele sihambe bakithi. Emakancane ke sa fonda ze points. Emakancane. For what? Awuboni ngithwele king. Keep yourself lokho. Sisasele ka game 1. Awubona kwenzakala la. Bona la. Chipa ina le 31. Imo number 8. Tina yona idlalile ma game wonke 28. Tina simele sidlala le Polokwane City. Beka Polokwane City la. Polokwane City na le 33 points. Sine 31. So ka fonda la ukuthi Magesi Mike wina ma game wonke siswile. Idlalile 25 eMagesi. Magesi idlalile 25. 27 26 27 28. Wabona Magesi saseka 3 games. Maka ziwina zonke ina le 9 points. So moka tata Magesi wakathatha 29 plus 9 ina le 38. So vele uyini ihlusile ngalento yenzayo. Kifuna ukubona ukuthi sizongena kanjani top 80. Ke awubona ukuthi izinto izibhalo asehlangani mina. Asihlangani. Ngeke sangena ngisisele 1 game sekuphelile njalo. Wena awucela kuphelile la bakithi asabe. Wabona amazulu edlala le Pirate. Wabona amazulu. Pirate mayikayidla amazulu. Mazulu la ina le 34 imelapha. Thina maseka wina lapha. So nina le 34 manje thina sizojumpa chipa manje ngikika ukuthi senze sihle Polokwane ena Marumo Gallants lona na le magame wabona Marumo Gallants lona senze idlale 1 Marumo Gallants senze idlale mayikadliwa ina le 31 so izinto azehlangana Nedbank angithi siyithathile so kancane yabo baby steps manje or at least 1 tick we're moving on so next time uzobona mhlawumbe sifuna ungena ko top 8 izibhalo asehlangana funa kithi 31 bona Marumo Gallants imo number 10 imo isemuva kathina la kade iselingana kama points sebasha sengaze kuphela isikhathi singakazi lokho isicalculate so 31 20 34 awabakithi asambeni siyahamba lapha sinto hamba ujiya kuru awukho no drive thatha moto awuhamba ujiya ngifuna ukwenza sebhalo la ngibona ukuthi kwenzakala ayikho lento yeka lento isekubhedile sihambe asambe uyeke indaba yezibalo asihlangani izinto ngiyakuze kuhlanganiswe ukuthi wena uyacalculate la fanele kuhlangane kuma bedlala when they are playing so ngicela sabe bayizi love yathanda ukuthi isikhathi ngale zinto zakho hayi baby it's obvious most yini kanti ishibara gypsy yona mara hawa mara waba sefaka ku situation ekatsenze sepalo la ukuthi uzowina kanjani so ngena kwa kanjani top 8 manje laba senze seminya siphathe sepulse kuthi bantu babamba khona badliwe khona senze sehle Polokwane City mase ka sehle Polokwane City siphumile manje enasimofela amazulu senze idliwe senze Pirate la amazulu heke badlala draw lapha amazulu ina le 35 Pirate la amazulu kuthi amazulu ime hona lapha ilingkhona silingana mase ka wina zoba le 34 senze siwina ka 5 goals goal difference yathina se korilo kakhulu okay asambe sesizwa kuma games ikhamba kanjani Pirate ngamazulu nina nishaya iPolokwane asambe asisekho isidingo sokuthi sikhapulise ama points ile nto esiyilindele ake sahamba